Voini January ni sompanga kumsang ni somni panga nilai ni ania in zawain chibaile vekule kumsom thum pasari mi tlahlum thotan ni zan ni som pathum tlakhat kumsang ni somni panga Dariat Khan bilarin Tluanga kumsom thum pasari son of B ro buanga venglui aizol chu anin bula atlak wangin athi bengwarna thudon danin bilarin Tluanga hi zandar sari vela anin bula an garas bulstepa mezia zu in a thuchola athuna bulstep bulchia hian tapalin atlak na hi fit som pasari vela sang ani liam na taktwarin damdoin panpui ngal watania damdoin an thena tanga rewak lawa aliam twar lovina thi nimin chondar som pani khan voiliam ani titolo turin ti nimini sompali thakhat kumsang ni somni panga tholeni chun khan social activist thelma nante pachuaw chuan hurswal na hluar lutuk dona konga malak na kalzela aibok mhep nen thokhovin aizol nai chimlama kho pakhata hurswal na thila langsar tak pakhatte ina hun mangin titolo turin warning anpe he huna hian aibok khwa mhep president le thelma nante pachuaw chuan an kalchan tele fuina thutoyan soya thelma nante pachuaw chuan tunai hurswal na kan society le kan christiana ti chemek tu angchi te chu na takin andau zel don ti soin abikin kan nam meichia te min ti moi lo tu te hi kongsang sangin kan beilet zel don ati airfield veng thil thleng tok to se mizo o editorial ni sompali thakhat kumsang ni somni panga December ni sompariat kumsang ni somni palia tuirial airfield venga thina pa ngai lawa tangwal pakhat thina chungchanga soya pui atam thalhia hetianga social media a soitu tam tak chu anthil soidu dana tangin tranlam le tranlo lam nei an ni hlom hetiang huna hian mi zongjong deuh thoin an ban phak social media platform man thiam atul zia emo man diklo na tam zia emo alo lang thin hetiang konga hian print media ti tak chanchin bulam chu an fil himin alanga he thil thlenga social media platform mangtangkai tu te chuan van duaina chiana thil thleng chu sumdona hlokna tan rimchang taka an ngai ang khop mai hetiang thil du omlo van duaina lo thlen hian thubuai police case ani to chuan a chui chwa chu police te na ani to a police te chu hetiang chuina konga thiamna neyemo experience neyemo annia danpo shia anni chuan an thiam le thei angbera chui chu an ti turani to a an thil chuina tangkaina nei the ngai mutan chuan thoron te po pek thei anni tin anma ni point an chuina konga pui theya an ngai le sha te chu an ron theya an theyanga thale fil fain an chuyanga thushe tu shat pui tu ko ro rel na thlenga thudik tangam tu turte po an nei thei ani police te chuan an thil chuina har satna an neya an thu nei nei na aphak lo entirnan man ngai nia an sha ta te po magistrate te puina an dil thei ani chutiang chuni wangin athirte a ruat felanu polti mai Center for Environment and Social Justice in police te ringam tura mi puite an ngen na kha atok le ina langani hetiang van doina lo thlen chang emo tu te mo mi malle poline mo mi swal le thil swal do na konga police le achui tu tur dangte an pui the ni chuan sha tur pui mo tak chu kuthak chungchanga hian ani a mi swal nia rin hlel pu te an manani chuan arang theng berin police kuta an thlen hlan turani ti hi shiat non fo angai ani tin police ma emo tu te ma emo po danin thunei na pek ni loten miswal an man le rin lel an man ten puana chu kot ma chuan thutlinga ni lo ti te hi shiat non fo angai ani he airfield veng thil thlenga le thil thleng danga te po do lam hoya tangkaina nei ho lo tura ngai dan lo soive thinna laka hian mi pa ngai chu in thiar film thin a tha khop mai mani in thil zirchiana chuichiana lo ti ve thin te hi mi pa ngai lo zia ani airfield veng thil thlenga vandoi thlak tak chu sakho rongbol tu le aum na ko ran thlenga lo soi hnoma rongbol tu dang te po mu tleu thei tura thu lo vei vir hi ani a soita kangin a chui tu tura na anei tu police te chuan an thil chuina tangkaina nei turemo kangkai theemo ani chuan an she emem jok turaniang intifing taka mi ti aya fing ni om taka zeldin thu bola lo soi kwal chiam song solot na nei si lo sha tur omreng mai te chu van dwai thlak le ni pastor te po ho tu nei annia annin angai nan she ememang soitura tama soidua lovin he thil thleng le thil dang lo la thleng theya po abikin
social media platform mang tu ten chin tok nei chin ni se airfield veng thil thlenga bikin social media platforma soi mai hi du tok to ni se kan nam hian in thla pun kan mamo tel don Mizorama kaushan member zui tu nga ber Mizoram Presbyterian kaushan meichero rel na sang chuan kumrei lo te liam ta khan fanei tam tura inzir tirna nei an lo rel to a tam kan ngai puimo chole tandon po ang viau man kan sha tangin mizo te hi nam tlem kan ni a kan chevela nam sang sang omin anni ho hian in thla punan wara tam na na chuan huai hun an la nei ngei don chutiang thleng chuan kan ngai to tel chho angai to hle kan rama zau tok lo zia kanau pui fowa chumi zau tok lo po chu min chu buai tu anom chove reng bok ram ri wanga buai hun kan la nei chhozel lawang ti a soi theilawa chu wang chuan engkema kan nam hi kan tamangai kumsom chuang liam ta khan Mizorama Praiser Group lian ber MZP chuan fanei tam tura inzirtir na hi an ro rel na sanga an lo pass to a midangin an zui ve lok lawa alan nuwa tuna kaushan mei chilamin local pui chhovele in alomum lama ingai zel photang kaushan mei chero rel in khoma an pastrum khan chinga veng pastor biala tanga rotna lut fanei tam tura inzirtirna nei ni ro se ti chu pom aloni to a Central Committee bo zui tura da ani hian engtin nge anron bo zui chhozel ti chu hunin alashil tura nga yang kan nam hian tam kan mamo a kan tu le fa ti le tu chuan tan po tuna tanga tam tura kan lo inzirtir lok hi angai hle ani Mizoram Agri Business Project Mizoram leilung le achunga ezon na mumal tak nei turin twal chung mamo ram chung mamo le rampon lam mamo de chwa thar chwa tamangai hetiang ma sona le rabi thazok manga ezon na kalpui hi atul to a Mizoram thil la umngai lo na kalpuina innovation project nei tur chuan Agri Business Project hi kan kalpui angai bok twal chung mamo Agri Business Project manga twal chung mamo de chwa production song ball processing le ral chwa market fil taka rem fil vek thei ani India ram khopui le district sangshanga hetiang twal chung mamo market fil taka kalpui na hi Agri Business Project kalphung ani hetiang hi Mizoram khopui le district zongjonga po kalpui thei ani entirnan Mizoram ni tin mamo le alova kanom theilo mamo sang takle items tam tak boy pui ngai kan nei tam hle ram chung mamo Agri Business Project atang lo chuan leilunga tanga thil thar chhoin omzia anei lo abik takin India ram states dangte hian hetiang hi an lo kalpuina sa to a an kalpuina be chan turine mo an ruala kalve mai ngai items atam khop mai keini anga mu le mi ten an ti in chintir angot ni lovin India ram khopui ne na in thlun zom tak tur chuan kan thil chin tur item sa mumal zoka bultra nangai Mizoram phei chu hetiang kalphung siper po in min la deng phak lo kan thil de chwadan kalphung atang re hian ram chung mamo tin zon hian kalve ngai to rampon mamo Agri Business Project hi international thunzom tu ania twal chung mamo le ram chung mamo ang mai ani to lawa engkem mai hi quantities base grade variety base vek ani to a Mizoram in phosol taka tlem te tia kan tharkwal mai ang ani to okong lo rampon mamo tin zon tur le hetiang hoi zonga ke kan pen don ani chuan abul thuma tanga in remfel vek kan ngai kan tarla nangin Agri Business Project atang zel hian ram masona dik tak kalpui ngaya leilunga tanga mamo engkem mai de chwa thar chwa ani in twal chung local mamo bik ei bar ngal chi te ram chung interstate mamo thunzom ngai le rampon international mamo thlenga in lalon thei items nei ve hi ahun le to bok chu wangin zirsana degree a in zirthiamna le atak ram apoimo Mizoram eile bara in todel hi chu kan ton din mun me ka hian soi ngam tur kan nilaw kan state sarkar development department le sarkar ro rel na chel to tu te le chelmek tu te atang hi chuan ahla le zwal Mizoram sarkar budget telmi alawa central government scheme shang mangchang kai ve theilawa dan pin saka kanom chung hi chuan Mizoram hian leimal somna tanga in todel hi chu kan hlat zwal zel don entirnan prime minister in ram chung thar chwa war tur le leilunga tanga thar chwa ti pung turara mi puite min cha lom lain central sum hai lu thei tu te state matching share
za asom kan ti sakdu ve tlat lote state sarkar budget ngong mi asilawa central sarkar funding mutur po department shat puina in pe kan har sat ti hian Mizoram in tawdel ve tumna alat tial choni hi hetiang ani tlat zela wangin agri business project criteria mangtang kai thiam sarkar nei anga lelom to takzeta hetiang shephi kan din munani tlat wangin agri business project ngei po hi commercial business project manga kalpuyangai ta zel choni e Chief Minister in kom nimini sompali thlakhat kumsang ni somni panga thole ni choma khan Chief Minister pulal du omachuan office a Dr. Anju Gaur World Bank Water Resource Specialist akoma National Hydrology Project Mizorama an kalpui mek chungchang le World Bank kaltanga malak thei chi te asoi pui India rampum pui water resource data nei tumin sarkar lai pui chuan Ministry of Jal Shakti kaltangin World Bank ne na tang donin National Hydrology Project akalpui meka Mizorama he malakna enpui turin Dr. Anju Gaur hi aronzin mekani Dr. Anju Gaur hian Mizoram sarkar malakna chulung oi thlak ati thu Chief Minister hi ashil Chief Minister hian ruwa tui khol khom theina lian thamta kalpui na tur Mizorama thua lo shila National Hydrology Project an kalpui meka du sakna hlanin tuina hum halle tuilam kai noi malakna World Bank nuai kalpui thei tur chi te asoi pui bok Chief Minister hi vanal dina fanai Commissioner and Secretary to CM le Arlal Rodingi OSD to CM10 an troi omani Reek tlang to tu an tam Namdang khwalzin le mizo mi pui nol pui ten an tlo na sat reek tlang chu tun nai than hi November le December kumsang ni somni pali chungin tlo tu mi sing khat sang khat za som panga an oma heti lai hian reek tlang panna a lir thei service rate chu en non zel thei tora ni ti reek tlang tourism development board ho tu te chuan zalen an shil Reek Tlang Tourism Development Board Chairman le Reek VCP Nibok Pusila Rosa Machuan kumsang ni somni pali November tlachong khan Reek Tlang tlo tu mi sanga somriat pathum anom thule December ra mi sangruk somthum pani anom thu zalena shila akum telin mizo mi puile namdang te poin Reek Tlang an hlut deuh nia an sha thua soi thudon naina soidanin Reek Tlang faina chungchanga moson na omti soin tun malam te ngai to chuan Reek Tlang tlo tu ten faina an ngai poimo nia an sha thua soi heti lai hian tlang tlo tu an tam shim wangin bollo the thang mai to kero an la tam thoni ina soibok Reek Tlang Tourism Development Board ruam han na angin Reek Tlang a bollo charkhom tu tur mi pani roi an nia chungmi te chuan tlanga bollo omte chu charkhomin chung bollo te chu lir the mangin dumping ground na pai ani thin tun nai atanga Reek Tlang a lir thei service tirani chungchanga thudon na chuan kum upale khrisel na thatok lote pian phunga rual ban lo Reek Tlang a mun ngeya muve chak te anril ruwa anom berti soibokin a chuan man bi thlia mek chu tul danang zela en non zel thei turani thua soi mizo nula chuan Viksit Bharat Young Leaders Dialogue kumsang ni somni panga Department of Youth Affairs buat sa inti siak na Mizoram ayo tel mizo nula in lo man pakhat na adong he inti siak na hi January ni soma tanga som pani kumsang ni somni panga chunga buat sa ini in Mizoram ayo tel Grace Lalrin Pari Hausel daughter of Lalsang Zela Pachunga University College sa Zirlai Khatla aizola chengchuan inel na hau tak tak mi pale meichia pakhat ve thlan chuana ati thaber lo man adongani Grace Lalrin Pari Hausel hi Prime Minister Narendra Modi ma a India ram thalai zongjong ayoa thusoi turin thlan ani candidate noi chuangzinga ti thaber lo man adong hi Chief Minister Pulal du omachuan amale anzirtir tu te alompui takzeti official IG page atar lang Diktaka advertisement chhuato kalpui turin sarkar du MZP President pu Lal thiang hlema chuan tun naya na sang laka thil felhel tam taka oma MZP chuan complaint kan dong na salhia hetiang thu sha tur omreng hi apoi hleni National Institute of Technology NIT Mizoramin November ni riat kumsang ni somni pali zirtop nia an nalak tur advertisement anti chhuato chu diktaka kalpui turin kangena ni ti in fair taka athiam le tlingei la turin thunei tu te angen ngalbok nimini som pali January kumsang ni somni panga tholeni chomadar som pakhat khan kumsang ni somni panga tan MZP pi sapui honna hun man ania
he hun hi pusila remruata vice president in akai shwai pisapui honna huna hian pu hlal thiang hima president chuan thu soin MZP chuan har sanna tam takara kumsom komhel amu theita a alom hle ni MZP chuan kum tam takram le namtan ma alo lato a malam panin akal zel donani ati MZP president chuan kumbul kanchana malak na turatam nga le ni ti in nalak sang kan enzui zel donani ati bok MZP chuan Mizoram Sarkar Department sang hnuaya nalak mek le nalak tura hian diktaka kalpuya ni le ni lo uluk takin avil zui zel dorani he huna hian pu F vanlal ro chana MPS le pu F lal ni enga advisor te chuan kumthar thu cha soin pu chin khan ma nga thomte general secretary ne na tangin pisapui khar chunga pol malak na report ngai thak ho ani Toyota in government ITI zirlaite mechanic course zirtirna anpedon Labor Employment Skill Development and Entrepreneurship LESDE changtu Minister Pul Alnging Lova Marchuan Nimin Khan Government Industrial Training Institute ITI Aizola Kwalian ni in Toyota Technical Education Program TTEP chu ahong he training program noya hian Toyota Kirloskar Motor Private Limited TKM chuan Government ITI zirlai tetan General Technician Mechanic Course zirtirna apedon ani LESDE Minister chuan Government ITI chungchang soin Minister chuan kumsom rukchungin thalai te hena e zon na tlak thiamna chi sang petu poimo takani thuwa soya Sarkar point angai poimo thule building saktharani tur thute abul naya meche hostel saktumani thute asoibok Toyota Technical Education Program TTEP hi kumsang ni parukhan bulchan ni in Indiaram State Changshanga ITI Polytechnic Diploma Institution dangte thopuin zirlai thanhem tak anlo train chuak to a Mizoram hi he program ankal puina state somni pasari nani training na munma institute ina alone isa de so an company standard milturin atul dananga thuam tha in course tana material equipments ngai zongjong chu Toyota Kirloskar Motors in antum zirti tur hi company na a train chu amasakba ka guest instructor ankal thin boka course hi kumkhat chunga reini in course to pa exam an pass chuan Toyota certificate pek an niang tunruma hian mi somni pali an training phot ani TTEP honna program a hian kalkhom telom na thu Government ITI Principal Pu PC Larshat Pu chuan asoya Toyota Kirloskar Motor Private Limited Executive Vice Chairman le Country Head ni bok Vikram Gulati chuan thu soibokin he malak na manga thalai titan eizona kong siam chu anthil tumlian takani tho soya PA Balusu Brahmanaim General Manager chuan TTEP chungchang soifiana nein Vice President Arunji Nair chuan zirlai pani tenhena scholarship alhana zote Toyota Ayoin Zoram Moya to chungchuan thu soiboka General Manager Sachin Sharma chuan lom thu soin hun akharani Border Pass Pichhuak tura Assam Riflesman Zoro in Mak anti Zoro chuan January ni khat kumsang ni somni panga changa India sarkarina aken ko chan free movement regime FMR an chat vele poyanti ziale he thili chat le ngei tura du thu so an siamba ka Human Rights Council le UN Permanent Forum on Indigenous Isua potlen ngal antia Border Pass petura Assam Riflesman chu mak anti thon soye Nimina chanchin thar lakhom tu te ankom na Zoro chuan India sarkar lai pui chuan zo faram shanga chengte zalen taka intlo po theina free movement regime chu thiatin ramri kan to re reng te tan border pass nei nge ya trul le border pass nei lo te tan ramri kan a theilo na dan chu January ni khat kumsang ni somni panga tangin akeng ko thana Zoro ina shiat vele poyati ziale he thili chiat le ngei tura du thu chwa ati chwangal ba ka Human Rights Council le UN Permanent Forum on Indigenous Isua po athen ngal bok anti Zoro chuan India sarkar lai pui chuan ramria inkal po na tur entry exit points home pariat ruatin chungzinga pani chu pilot site satan le phase 1 a munthum phase 2 a mun som pathuma ruat fela copy thiltel ramri kan theina tur chuan lamatan unau te thlo khwalzin tourism sumdona infiamna official duty medical treatment border trade affairs attending seminars meeting or conference le cultural exchange program te anni ti atarlanga
border pass nei theitura tarlan te choram ji tanga kilometer som huam chungami chau anni border pass dam hun chung turpo ni sari chung abituk ngala heng pass te hi ni sari ralmain manilak na huna thelu le ngei torani bok border pass deal to choram ji tanga kilometer som chungami ani ngei turania approve na proof of identity police post atangin emo anche na kho ho tu ne na tangin ani nge ngai bok thilmak tak chu border pass pe theitur chu civil officer magistrate niom takani nain a pe theitura ruwa designated officer Assam Rifles in an pe chuak donani anti National Weightlifting League ka ni khata zo sang zwalin medal pani ala Khelo India Zone shangshanga ti thate nel nabik Asmita Khelo India Women National Weightlifting League youth junior le senior nei zo tak tholeni khan zo sang zwalin plus 87 kg huanga junior a gold le senior a silver medal ala Brahmapur Odisha nilai ni tanga inel na channa hian atop nia Keitum rit choi chak hian medal pani hi ala a senior a hian Saron James Jammu and Kashmir chutluk loma se junior a chuan tluk tu ma anei lawa snatch sha kg somnga panga le clean and jerk ka kg somsari awain kg za somni panga rit a choi kangani zo sang zwali hi July thla a Bhubaneswara Asmita Khelo India East Zone inelna khan yuta silver junior a gold le senior a silver medal alaula to a tun trum hi zone shangshanga loman late inel na bik ani Brahmapura inel na hian zo sang zoli ma hian thotan ni khan sini lal par moi chuan kg somseri paruk yuta bronze medal ala to bok scholarship saidan nula sindi hian snatcha kg somlunga pali le clean and jerk ka kg somruk awain kg za som pali choya Vaishnavi Haryana in gold medal la in Pratibha Rani Odisha in silver medal ala thung Sindi le zo sang zwali te hi Khelo India State Center of Excellence KISCE Rajiv Gandhi Stadium Salem Veng Mualpuya Hostel omni in Coach Mal Somakhyang te Sports and Youth Services Zirlai Annia Tontro Minel na po hian Coach le Mal Som Tluangi Masis KISCE Republic Veng Klangten an Shwayani Manipur Kamjong District ka Kem ti chiat Assam Rifles ten chwa san Mipui thinrim Manipur Kamjong District Camp anti chia chu Assam Rifles paramilitary force ti chuanan chua santi official ten an soi Mipui thinrim pungkhom te hian Hongbei kho a camp hilu chilin anti chia a Tangkhul Naga Civil Society Group tele Assam Rifles IO te baka Kamjong District Superintendent of Police le Deputy Commissioner ten Pathiani khan meeting an nei thu official ti chuanan soya andin muna that thu le boina a chua chunzom lo thu official ti chuanan soi bokani Assam Rifles te hian Hongbei a hian checkpoint an sakba ka temporary camp an siama helai huam chung le thenom vela cheng te chuan paramilitary force te hian an chet vel na anzar boy ba ka thingshal konga anin hlan chon thin dan an khapsak ni in an soi kasom kholen bloka naga tamna munami te chuan 40 Assam Rifles te omna camp hi in rinni khan an lu chilta ni heti mekla hian Assam Rifles lam chuan an puna hi an phathunga January ni som pakhat khan lir thei thing phuran ti din nuwa documents rin tlak an nei lo wanga man an ni thon soi ve thung paramilitary force te chu twal chung mi pui te hian an lir thei man chu chwa zalen turin an tia hemin hu hian mi pui thin rim chuan Assam Rifles camp chunga hian poi an khoita ni Assam Rifles te hian tear gas mangin mi pui nodar an tumba ka vanlama silai ten ka buka he boina chuaka hian thi le hlia manum lo ti report ani bok Assam Rifles te hini kumma sa me kumsang ni somni pathuma kuki le me te namin kara boina chuak veng him turin Manipur mun shangshanga da anni Firfyak Pol Noibo zinga za asomruk chu Pakistan chuak Indian Army Chief General Upendra Dwivedi chuan Nimin Khan India mar lamram ridin munchu a sensitive hlema se anghet tok le ti asoi New Delhi a Manekshaw Center annual press conference nei na Ladakh mar chaklama depsang le dem choka te chuan nambik muna te chuan petrol le ranvul tran ani le to thua soi kan deployment hi ain thlawa anghet thlia engdin munpo kan boy pui the ni ti in duivedi chuan Ladakh marlama line of actual control LAC bula thilom dan chungchanga soi army chief chuan ramria infrastructure ti changtlun capability ti masona te chu an ngai poimo ani thuatar lang
Pakistan nena line of control a inka hai chu ti to pania ma se inrol tumnai ro ala chunzom zel ni in general duivedi chuan a soibok Pakistan lamatangin firfiak te infrastructure ning noi chu ala reng thu soin kumkalta chung khan firfiak pol noi bozinga za somruk chu Pakistan rammi le sa anni ti a soibok Israel Prime Minister in Qatar in biakna Mossad Director tir aremti Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Gaza Strip a inka hai pona ni theina ta na Qatar in biakna neina til turin Mossad Director David Barnea tir aremti Prime Minister Netanyahu office chuan Mossad Director tir ani tur thu hi puangin akal hun tur takero an soilang lo Israel le Hamas pol hian midangkal tlanga in biakna an neya amor an bok thei to don nai nia soi ania Barney hi atelani chuan in remna an lo siamani point Israel ayoa mingzia nan theingal turni in heian in biakna point ma son chhozel ni in ngai theani thlasom panga chuang in dona athen nuwa Israel le Hamas hian rum khatchia in ka hayan puang to a hei po hi in do tan tir lama ani hemi nuwa in remna siam le ani theina tan US Egypt le Qatar te malak na chutun thlengin ala hlotling theilawani rotna tamjok chorem tidun theima se Israel lam hian in ka hai puan chungin Egypt Gaza border shul Philadelphia corridora an sipaite da chunzom phuta ma se Hamas lam hian Israel sipaite chu an vaya nu do vek an phu thung US President-elect Donald Trump chuan January ni somni a US President atana laklu ani mangein inrem na hisiam turin alo nor to a Hamas te po White House a alu ma a Israel an be chuma an miman an na shen mek te an chwalo chuan an din mun a cheviau don ni in alo vo to ani Israel media te point tang in thlengna turin rem na hi ti fel ani don nai to ni nan soya heti la hian Israel chuan Gaza Strip a Hamas ho mun te chu ala be chunzom reng thung ani Impeachment hearing masabera yun in lantum lo South Korea President atanga Yoon Suk Yeol paithak ani don le don lo chungcha ngai tuana impeachment hearing chu Nimin Khan Constitutional Court chuan ania mase Yoon hi hearing masabera hian in lanatum lo Iuna Defense Attorney Yoon Gap Gyeon chuan danik lo taka Yoon man na tur thupek warrant arrest ti chwale ani wangin a him na tur ngai Țawnghhuak ani ati thubuai ngai tuana President ain lan chuan amimal himna le ven himna lam chu chinfel masak phot angai ni ina soi nimina tanga tranin hearing hi tumnga February nili thleng nei aninga nimina hearing nei tura Yoon hi ain lan lo chuan Constitutional Court chuan session hi ti topin ninga ni ya session voi ni na nei lenga hemi huna hian Yoon hi alain lan lo fo chuan aum lo chungin athubwa hi ngai to ani to ang heti la hian investigator lam chuan Yoon hi thu zo fia turin man an latum vereng buka Masi investigator office malak na le impeachment hearing chungchangero case ranweve an ni thung President Biden an pop nena choi moina Țawnghhuak US President Kalchuak tur Joe Biden a chuan pathiani khan Catholic kaushan shwai tu Pope Francis nena President in civil mi nena choi moina Țawnghhuak thei sangber Presidential Medal of Freedom with Distinction alhan President Biden a hian in riniliam ta khan choi moina hi pop kuta hlan ngei tura Roma kallatuma masi California state aram kangna satak thlengwangin azin tur hi athul pha a pathiani khan pop hi phone bia in choi moina sangdong tura thlan thu hi ashilani Biden a chuan pop angai san thu hi eksa tar langin Catholic kaushan shwai tu hi People's Pop ti in asoya khovel pum ta na rin na be se na le mangai na keng tu ni thu soin ain ngai thlom na le in pek na te chu tongkama soi chwa se na ni lo thu tar langa Biden a hian US President ani chunga Presidential Medal of Freedom with Distinction apek voi khatna ni ama po hian he choi moina hi Barack Obama President Lai Khan alodong to bok NUG Ministry Office te chu Myanmar ram chunga anin swan lut mek Tluanga chhak NUG Presidential Office chuan Myanmar ram chunga Military Council sipai te chungor le zwala be puyan thlak to dona wangin National Unity Government Noya Ministry Office te chu rampo na tangin ram chunga anin swan lut mek ani anti hei hi NUG Interim President thupek anga ma anlak na ni a atakin NUG chuan tual chungin rel bolna civil administration an kalpui to don ani tun thla chunge in sagain region chunga mipui sipai ramdel chin chunge tangin office hongin bultran aniang NUG in an thunun thei chin ram an zo zel awangin
tual chung in real bol na lama mo phorna la theitur office chi sang te chu a 10,000 anron thleng tan to a atolanga tangruala man tangkai theiturin ministry office te chu foreign ram sang atangin anron in swan lut mek ani chuti rual chuan ram chunga tanga ma la tu tur ministry le lo thei lo wanga rampon lama chetlak ngai chi ministry office te chu phekhai rual takin an thok zel don ani thale zung senga mi puite ta na thei top chwa to line democracy lam tluang min zo pui tur kan try tu te hi hwai sen takin front line ral matonga an sipai te toyomin an mani uap angaya mandeu 88 uprising movement nuwa rondin NCGUB Sarkar Dr. Stein Win kai shwai kha atopa azuzi zuitani National Unity Government NUG hi kumsang ni somni pakhat February tha abar masipai ten thunei nan ponglak nu lokin barmaram chung mun laili lama Spring Revolutionary Force te IO an mani khaiding turadin ani NUG hi Military Council sipai te dole turadin ania Politics tila tanwala ngai ta ka wangin National League for Democracy NLD party atanga Raltlan kenga sipai do dal tu te Parliament member te Democrat te Kachin Karen Kareni le Chin nam sipai po sang tenen in sui khom anni NUG hi nam in pum khatna lam hoizong sarkar anga in lantir tumin omfo ma se ani na takai ro chuan barmaram laili lama Spring Revolutionary Force sang te PDF te hui khom tu pol an ni a EAOS nambil Raltlan keng po sang tenen politics sila in sha thiam na le in rem siam na neya Military Council sipai te Raltlan kenga dole tu pol pakhat ani NUG na tumber chu PDF te le Military Council sipai dole tu nambil sipai Raltlan keng pol te chu sangoi zon puya an ho tu din muna oma mo phorna chela an mani kai shwai hi ni chutiang tur chuan NUG hian anhnuaya Raltlan keng pol sang te tan somle pai zon khom na chu anama saberani a sipayan lak thar te chu Raltlan pe ka sipai training a nei puya tulta a ral rel dan le an sipai momo ele in ba ka damdoi lama inen kolna turwa manatin reng ane hi amalak na berani junta sipai do dal tu te chu thukhat wana tranwal tir hi amo phorna lian berani tin NUG hian Military Council sipai te an chwa nuwa an lua chin ram chu an thunhuaya an da le theita ka wangin tual chungin real bona lam thilte civil administration chi sang te chu fel fai taka ma an la ani chung te chu tual chung ven himna te dan le thupe ken ko na te ei bar zon na lam thilte sum don na lam thilte zirna le risel na lam thilte chhia khon chung changa te le Raltlan chom don na lam thilte ani NUG Defense Department chuan mi pui sipai PDF battalion mangin military region siamin bial andin ta a tin junta sipai te chu be pui thlakin operation an nei ta zela sagain magwe Mandalay Bagule tanin tari biala military region an nei phota anhuwa Yangon division le Ayerwadi division thlengin PDF ten bial an zauhlom ta ani PDF te hi Raltlan le manrua nei lama tlacham hle ma se an huai senin ral rel an thiam hlom hlea honri lo te chungin ton shat an nei thata hle ni khopui engamo zata junta sipai mun puite chu an ne zung tamaya rol rala che danan thiam ema wangin Raltlan te chu an melma barma sipai an ne ta ka tangin an nei tanwalani hi NUG Defense Department ho tu ten PDF te nai taka an uap wangani munchen kada chuan PDF sipai shwai tulal tak te baka acting vice president Duwa Lashila hian an sipai te ral matonga atroi om ani NUG Finance Department hian PDF an dinna kumli meu aveinu po in an somle pai thokhom chu kiam lam apan mailawa mi puite thlopna wangin anin to del tial boka PDF sipai te delchin ramatanga chhia tling khom po soitham fe atling ani NUG hian ramdang sarkar lian tinen hian in leichin na thatak diplomatic relation asiam theya foreign policy mumal tak anei wangin United Nations thut khom na huna po official takin palai anei thei wangin Military Council sarkar ai chuan ramdang mudana achung nung fe ani NUG Nuaya Ministry Chenkhat Education Health Social Welfare Relief and Resettlement te chu mi pui tran puina konga an malak na le an na tho alang sar hlea Department dang PWD Agriculture Industry Electricity Mining le adang te ro chu twal chungin dona thlen miau wangin an tan na tho lei thei ani lawa abik takin Home Department Nuaya Law le Judiciary lam chu omzia anei ri lo ani
All Mizoram Village Council Association 10 Sarkar Dinglain Village Council Tram apo toiwanga High Court anzual kona an nudo nuwa nimin ni sompali thakhat kumsang ni somni pali tholeni khan AMVCA President Pukelal ngai zola mingin High Court Sarkar order khinna writ petition an thelut le All Mizoram Village Council Association President Pukelal ngai zola hne tanga zalen thu dondanin All Mizoram Village Council Association chu Sarkara register ani lo wangin AMVCA minga an thelu chu an hnuk doka ma se AMVCA President mingin an thelut le ti soin court point apoma angai Țawnghhuak an be sei ti asoi Pukelal ngai zola chuan High Court hian ni som paruk thakhat kumsang ni somni panga ni nga nia ali sanga emini hian a case soinghal turin an be sei ti asoi he thil hi party politics sanga lak chi ani lawa VC kalle zel turte za omna humhim nan le democracy ram kan ni anga democratic taka thila kal zel theina tura VC General Conference to pass bo zui zel nani atibok Raltlan mi somni pariat Thawnkir anni Tun haya an sahim na zonga Bangladesh atanga Longtlai district alut mi somni pariate chu inrinit laida rukhan zorin pui Longtlai district atangin Thawnkir an ni ti Assam Rifles hautu te chuan an soi heng Bangladesh refugee somni pariat hi Assam Rifles ten an soidan chuan ninga khan Longtlai district a ronlutin an zinga hian puitling mi pa pariat le meichia panga an oma no pang som panga omin no pang som panga zinga pakwa chu naw sen anni heng Bangladesh refugee te hi hun engamo chen kol anni nuwa inrini tlaida rukhan zo cha chhuapia zorin pui bul sekul luya tangin samang Bangladesh a Thawnkir anni refugee te Thawnkir na hian Bungtlang South video baka Bungtlang South le Vasei kai police te po antel ni in Assam Rifles te chuan an soi khati zong kha tun chumata na kanon ti chwale thei te chuni e